Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Yahdi Hasan, anggota DPR Aceh, fraksi Partai Aceh, asal pemilihan Dapil 8, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara dan Gaya Luas. Kami mengucapkan selamat Hari Haul kepada para syuhada Gerakan Aceh Merdeka, terutama kepada Panglima Perang Gerakan Aceh Merdeka, Tengku Abdullah Shafi'i berserta istri. Semoga beliau dan kepada para syuhada semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat pada tanggal 22 Januari 2002 di Cebu, Jim, Kabupaten Pidijaya. Kepada arwah-arwah para pejuang, mari kita mengirimkan doa. Al-Fatihah. Warahmatullahi ta'ala ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.